Mulai pi baros ka thup Khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaga singi kilong. Artayo ai por kinong hikai emtet menthung kam hikai biang. Palat 8,000 mut ki briu ki syar hasong sak. Hashrip kasnong ngat unong tu kerni di rong. Ban yai dawa ke KSU de Central Agricultural University ha Meghalaya. Tementang ne phaj ki Khubor ki bakhambria. Hinjongut kino hikai kontrak ki basha wengkam haus 6,000 arpau nakakam bagi tre nakidaw bagi 4 pas ka Meghalaya Teachers Eligibility Test lani ka MTET kila kerpa da ka Education Department bantung kam biang yaki namar mentai kila pendep bat penbiang yaki kendon balabu ban pas ya kate ka examination kabaya day bat ki kam hikai school. Henry hadin bakila pendep yakini ka kerdan puli MTET ru ka sorkar kam 4 satia bantung kam yaki. Shushu nakaliang kini kino hikai kila adab ujor sa kayeng bishar Meghalaya High Court Badan Burom ba nakaliang kayeng bishar Badan Burom ru haka arpu pratari urisau arajar arpu ar kala adab ban rai kini kino hikai baki la ban long ki babet ban yo biang ya kakam ka bagi jutre ba nakaliang kini kino hikai ru kila bu upor kumba artayo ya ka sorkar bakan penrung kambiang yaki lem kumta kin penlong da kajing yaki Halia government contractual kali ya ki untuk kadon ro ko we ka hau ka por we kendo kadon ko we ka press conference ka bagi release nyadan haga ko bagi thok sai kedar ba itu ki bala pendek FMT kila long eligible balala ban thung kam purai ki namar be ai hayo mentahi ban ong komnong ngin bes nakata ngi wan hang ne bagi bes bai kat kum ko order jong ko ka ban kom bes bai bangi file le petition jo kot kala ai ni ka judgment bangi la long qualified to be appointed as a teachers because in this page of first judgment they have also approved that in this one with the coming force of the NCTE norm to 23rd August 2010. Only those teachers who fulfill the set norm, in this case, Meghalaya Teachers Eligibility Test, were to be considered eligible for appointment as assistant teachers in the lower primary and upper primary, which the petitioner, apart from the petitioner WPC 400, in mean we have already said like that, and then 403, 409, 414, 83, and 84. These are all the 7 teachers which have been filed the case when we catch the judgment or the court order from the court. Palat 8,000 mut ki bri ki bakan thop ki khnaren ki samla lut ki samla biangpor ki longkme bar ki longkpa ki la shat kemen hasong sak hakajing ko berwai surniam bala penlong bat Beijing lut ka All India Trinamool Congress hakate ka snong Hasan Tarik uklalengkon. Na pedeng ki rangba ka seng AITC ki bala shat penkhi terpeng bat khrwat sengkai kilong uromal song CH Marak ka Gretelin eng sangma u Clement e sangma Jesse CH Marak bat ka Meghalaya Marak. Kinong shnong kalau jenre nong thamai haka no phai sngi jang ka santarek ukala lengkot kira yo obat ye wei ubreu basuba nong tu haka por ba udang persang ban kendang ya katala jang ka wei ka yeng ka badon halum basuk lau jenreu marsen yo obat uni ubreu ka shnong kal IT no shakipulen habala talasi ka met jang u kipulet kila kurup ikitiar ki ba pendon kam habadi drok bat kitiar ki ba pendon kam haka balik kendang ya ki yeng breu Kinong yalam shnong kalau jenriu kila kentu kilong yeng ban husiar ban khang bahaya laki yeng kisam haba kimi ban jinglen namar la kenrei palat ki merau jung udrok hanong ba Shillong. Lagan di lagi di pesir kultur deh gitu seperti ada dong juga dari satu di bentaru lah kami ini kena wanang ni tinggi nakaliang jongi orang basong deh kentu kira basong ru kinong berpenguat deh apa juga ni kena melawan deh nakam Wabuni kirang di minority kena isu ini kita jukiro
Dari lihat dulu no. Dari hak sistem ni tak ni. Dari kepak terus nang berfak kemai pembeli senang kemai. Tengok tu je kita kata. Kan belum enggak dia susuk susah kan. Ai counseling ke betul kena kan. Jadi bagi surat dan itu ai transaksi. Kalau yang polis ni kerana bagi kena ai kerja counseling tu. Kata kerja kuat jangan masuk. Khasi Students Union KSU hakasantarip kalalengkot arhajar arpulai kala pediang burom yu Union Minister of Agriculture and Family Welfare Narendra Singh Tomar da kijing tho haki plakat ban dawa penyo yaka Agriculture University ke Bapura ha Meghalaya haka por ba Union Minister udang leje shimbenta hak program ban pli pat ba yaka administrative cum academic block kapadon ha College of Agriculture kerdem kulai. Kinong lambat ki dekhot jangka KSU daka jings nok ti langru ka RBYF mentakas ngi kila hiar kerke sa College of Agriculture kerdem kulai hari boy hadian ka jingyo jingtep jangka jingwan hiar jurip jogu menteri ketenat Agriculture and Farmers Welfare jangka sorkar pedeng Narendra Singh Tomar ya ka te ketenat puli ha kerdem kulai. Nakaliang kaseng KSU haka jingelam usamla Donald V. Thaba, General Secretary, samla Biangbor Palyar, Vice President ke KSU, samla Ferdinand Kharkamni, President ke North Khasi Hills District, rengkat kispangut ki dekhot kilapan apru reki plakat hak kerdop jang ketika tenat puli, rengkat ke jing pertasla hakmat menteri, bakum ki samla puli kim kwa eka college, henry ke sorkar ke deban ai ke Central Agriculture University hakate ke Jaka. Namar kum balong menta la penlong ya ketika Jaka puli kum ka College of Agriculture ka bahap ru hapo ka jingpet jong ka Central University Impal ka ba amyahap satya kat kum ka jing thmu bar ka jing kular jong ka sorkar bante ya ka university ka bala shim ru ya ka Jaka ka ba he kum ba arspa sau phau akar. Ha ketika sngi na kalyang ka KSU kala pendam ru ya ka jing tho bat signboard bat tho College of Agriculture bakum ka seng kam kwa yaka college Henry David Banai Dhaka University. Job penbechwa ba kani kamdi ka CAU kamdi ka Central Agricultural University ini ka College of Agriculture ka bolong affiliated but ka Central Agricultural University ka ba don headquarter hapo Impal. Kani ka CAU ka bodan hapo Impal kadan ki colleges saman lagi Jylla ki bahap hapo ka than stay lamingi. Ni hangni hapo Jylla ki den ki colleges kum Shagaro Hills ka wai hangni. But ini ki colleges kilong affiliated baka CAU Impal. Bat kajinglong affiliated ki jongki bat ka CAU Impal kalong ba kidan sini ki yo tang Jaka. Andre ngipet ki samla puli ki jongi, ki khana puli ki jongi ningkong shwa. Ibun kim yo admission. Hakini ki colleges kim yo admission hangte po CAU hangte ho umyam. But kinong rap ru ni mi bikin de yo than kita ki jingmentoi ni te benefits nakini ki naka CAU Impal ngila banong. But kadau petenrai pada kabangi wan ban protes sangi kalong namar ba Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jingwan yu kejat jungu ka di bu wan pli ya katuk ni kisnat jong ka ni ka university Andre ka badan hang ni kabangi ong mene ka di ka COE Hausam arhajar sipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ka Jylla Meghalaya kaladon kam la ka jong ka agricultural college namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka bagbabun hi ki baim ka kamay jakpo wet di dagarap karyang de kata ka proposal kalaya chakmat adu arhajar khatsan ru ngilang yo jing tip ba kaladon ka jing kentu na nakaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no state ban pentrikam no ban yo ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Impal ndre ka banlong autonomous lek ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni hapo kerdem kulai ti ndre hadin nang ta kilas yo ru ka Jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa saupo ekar bakin seng ya kata ka university ndre hadin habut kat nang ya kisnem bade apa dengan jengkemen jengkipat ba apa dengan jengkemen jeng samla puli bagi nongrap bagi yo ya kata Central Agricultural University pausi kala mi insan ke Khubor ba kinam seng shu ya kata ke university kinam pankha shu gini sapwe university apa than stilam ini yang kerdem pulai penban kila seng penban ke College of Agriculture ke banlong affiliated hi berkata ke CAU Impal dengan ni ke jingle jeng ke sorkar kalong kumba kam kensnap kalong kumba ka kendau thala ya ke jingkular ya ki pat ke beri trap ya ki pat jeng Jylla Meghalaya kalau ke motok bersyukur bamkin snap nyanyi
But dehlor kani kanong rimba nakaliang kaseng nakapor kalap. Langut ki MLA ki bakun thop uba samlin malngyang na soyong uba Jason Saukme Maulong na umsning bar uba 100 son doling na melim kila herna ka shuki kum ki record jaka yeng dor bar thauan ka Meghalaya MLA da ki shithi ba kila tho shu shongkonor ba met ba lengdo hakasan tarek ukala lengkot uba 100 son doling bar uba Jason S Maulong kila job hak election 8000 kharphra na ka seng People's Democratic Front PDF Karba uba samlin malngyang ula job na soyong daka tiket ke seng HSPDP. Kini kilangut kirang ba la antat bakin makia syaka seng san perthai National People's Party NPP. Kabaki sngan bat tikna bakin job haki election arjar arpulai banwan. Ki Khubor balayo ki thu ba haki election arjar arpulai umdan uweiru MLA uban nur ban kam ba undang job. Kasyong haki kenra lani ki voters ban samskor ya ki syakri pat ba MLA jongki. Menta ki kenra lani ki voters ki dan halaki kiti ya kabor ban penjob ni ban penrem ya ki syakri pat ba makin jet haki election arhajar arpulai. Jadi misalnya mentang sini kumu MLA jamaah apply yang polisi. Kapan kong hi kalong ba nila ya cewek parti penjol ya sekal parti NPP. Jekum ta nak kadang jongah hi ngasau ba kadawi pemirisan kalong bang yoi ba ganika Sarkar jongi po Meghalaya kampun sini kawan ke coalition government. TKI ki bagi kuah ban penklan banyo anu tangkoi ke parti. Banyalam ya ke sarkar kababiang ke baklan. Kabalanga ban ah ki mentoi lupai ba. Ke hadin ke jing yoi. Ke leber jengbot bat kinogersan. Kinong yalam ki bah kaman. Bat nila sngode lang takoi ke sol kawai ki jengbot. Bat ki ong ba kala sode ban ni sa parti ba kamhe. Kasenglong keme balang Presbyterian D1 kala pleno ya ka yeng building armala ya ka balate lengbaga jingno senyang juki babun balang kentup ya kinong mi khman ki para banget jong ka teka balang bat kiwe ki bala ai sebun mensim ya kani ka building thamai bat umau tablet la pli pat ba do MLA ka nong po ba mirubon si la khabi ribon do ba wala jet rani MDC ya kani ka building late ha ka jinglot ka ba arpholak tengka Hakatiga sengila dan lang rengkat UMDC kanong po uba balajet rani Reverend KE Rempet kakong Biaris Malay President Sengkentay Secretary ki temen basan bat kiwe ki riurang ba. Pendon burung la aing jahirin dia la khot kum chimgia ban pli yang ni kesi. Dengan semua ba ka burung ni ya baro. Baro ngilong chimgia sa kesi. Baro ngilong ki bla dam ka benda. Kajing ai la kalong kabarit la kalong kabakraw kabukong san dari kabensif kabaran hangi ding kakadaw ki kerben bagijing tu kalong ka ni secretary upo kabala hangi apo Shillong ni bro wi jing tu kalong don nang cha kamat ru inang don ka hagi pon banwan ka berkiban particular bagi jing don kam kin long when you are aboard odiam Dakamas bakhoi bamelung mensim balapan mentado Pope Francis rengkat South Pangut tam ki cardinal bat ki bishop ki balawan na keleng keri ke perthai bat hajar ngut ki lengdo soblei ki lapen khamti ya ka mensim jong uniu nong elam bakrau ka balang Katolik hakikti jong kenrat nong penem utrai Jesus Christ hayeng mane ba u Petrus bakhoi ha Vatican haka santarik u kalalengkot Palat san po hajar ngut ki riunget na keleng ke perthai bat na ri Germany kilawan ban duai na kementak ka jingja thait ka mensim jong Pope Benedict ba khat riu u bala sen share ka balang na do usnam arjar san hado arjar khatlai ki jinglen yam na do basdang hado bakut kilong ki bakta mensim hado kata-kata haka jingkran kentu kan pham haka por mas bakhut u Pope Francis ulakran da ka jing tikna baka mensim jong ni riu kraw kadan menta hakikti jong unong penem ya uba ula syakri bat IT haka jing em jong Daki spangut ki he ki han haki ri ka perthai ki la poi sa Vatican ban sakhi ka jing ya lenti ba khadu jong Pope Benedict ba khan riu Shoban ra ka senduk sa thil jing tap la ker khu ya ka da ka ba senret da ka ker khu Hakeleng ki yeng mani Katolik haka ri jang ka perthai ki la pen menta ya ka mas ba khut na ka benta ka jinja that ka mensim jong Pope Benedict ba khan riu haka ni kasni Padre, into your hands I commend my spirit. Son de última days were the final words spoken by the Lord on the cross.
his last breath, as it were, which summed up what had been his entire life, ciò che caratterizzò tutta la sua vita. was a ceaseless self-entrustment into the hands of his Father. His hands were those of forgiveness and compassion, healing and mercy, anointing and blessing, which led him also to entrust himself into the hands of his brothers and sisters. The Lord opened to the individuals and their stories that he encountered along the way, allowed himself to be shaped by the Father's will, and shouldered all the consequences and hardships entailed by the Father, even to seeing his hands pierced for love. See my hands, he said to Thomas, and to each of us. Pierced hands that constantly reach out to us, inviting us to recognize the love that God has for us. Celebrating the sacred mysteries, we have opened our lives and hearts to joy-filled hope. With confidence, we now offer our final farewell to Pope Emeritus Benedict and commend him to God, our merciful and loving Father. And the God of our fathers, through Jesus Christ, his only Son, and the Holy Spirit, Lord and giver of life, deliver Pope Emeritus Benedict from death, that he may sing God's praises in the heavenly Jerusalem, in expectation of the resurrection of his mortal body on the last day. And the Blessed Virgin Mary, Queen of the Apostles, and Salus Populi Romani, the salvation, the health of the Roman people, intercede before the Eternal Father, that he may reveal the face of Jesus, his Son, to Pope Emeritus Benedict, and console the Church on her pilgrimage throughout history as she awaits the Lord's return. Pada kitu ki Khubor la poi juga bakut terhadap banginde sembiang kublai sibun.